في برنامج مجرد ميوان كده أمي بري خبزن أوروباي هل وها وكيوزانن دمك دريج ما في هبية يربر بطريقة جران تنقش كرن ديسا شرط مرجين آزادية تنقش كرن تخوز آزادية فيزيكية يربر بطريقة جران تكرن سبب مجرد أمي بحوار خوي باريزر وعندما أهدى أنجو عندما مفتاحه بريس رنگين الجور باخن دما باش دما خوش السری دم خوازنه کی وکیوزان دروژن داوید دهته و مهن داوید هزیتنه کشبه و تایبتی پشتی کو دبیستو سی جوت مهدن برز عمر جلان چو امرالی و به مام خو انگو سرنامه مباته به ریبر عبدالله جان هزیتن کروشونده سری گوتو بود تجرید بردام بده و دیسا گوتو گر کوشرت مرج بین آبا کردن از کارم زمینه شر در باسی زمینه حقوقی و سیاسی بکن پشتی و هیئت هات آباکرین هیئت آدم پارتی کوچدو پارلمانترار پیدا هات چو امرالی هات دبستو هشته دبستو دی جوتمه چو پیامکانی و او پیامایی حس قلم پیدا خالی جبناش وکی نقشه‌ای که مروکار پینا سبک سری دی قالت فقط جلی کردو ترکر هر وها قالت رول رسام مجلسی کرد دیسا قالت پارتین مخالف و پارتین مجلسی و اداری مجلسی گوتن جرک مانا اداری رستاخور ولا خبلیسیم سری دی امروز پرسیجول کن نها اف شرط مرج دبین شرط مرج گرک بین آباکرین باشکن اف شرط مرج گرک چی بین دالی حقوقی دی دالی سیاسی دی دالی جواکی دی هون واشتن چه پناسب کن ویگا و دمیده حیاه دمیجی شرط مرجی امرالیه روزا کو امرالی هاتیه و جبو برزو جالان جرا کدن هاتیه آواکرین و حتی ایرو شرط مرجی امرالیه تی معنا بن پیکرنا ما فی مروان لگوری زاگون ترکیه نه تنه لگوری پیمان نامنتوی لگوری زاگون ترکیه جی زاگون جزای او زاگون انفاضی جبی علی و تی معنا بن پیکرنا ما فی مروان ویگا و دمه ده هیئت چه امرالی جبی علی و درفت هیا کو هیئت هارن امرالی لهجی علی ما فی هفدیتنا پارزر و اوج علی ما فی هفدیتنا مالباته و معفی برزو جلان ناینه دسته دولتات ناتیه جی جوی علی و جف یعنی از کارم بیشم وقت کسی کی گرتی وقت کسی کی تنه گرتی معفی برزو جلان ت بن پیکرن شخیلی کسی کی گرتی یعنی رول ارکا برزو جلان سر گلی کرد وقت ریبر گلی کرد و وقت گلی کرد نشان ده جبو مذاکره که دموکراتیک کسی محتاب جبو برزو جلان یعنی مجبوره پیوسته که اف شرط و مرج وره گوهارتن و اف شرط و مرج لگوری نتنه گوری زاگون ترکیه لوی دمه ام دکارم بحثا پیمان نامنتویجی بکن دوی دمه ده شرط و مرج امرالی مجبوره لگوری پیمان نامنتوی وره گوهارتن بله اب gerek mesela çi bekartır mina beri her şey gerek tecrid dahi be ya dici gerek jigatika yek hücre derkebe gerek karbe partiya khore gerek kurdure bunları civakir hepsine bakın ama kar yani berhati karbe her avaydan standart kımını karım sabreji وگه دم جارد برده ها یک به شکل که بتا گران ترجیت بردوام دیگه اف ترجیتات بن سیوان بتا گران بردوام دیگه لگوری زاگونه ترکیه هیچ تی معنا بن پیکرنا معفی مروان پیشی دولتات تر پیوسته جوی آلیوه یعنی وقت کسی که برزو جلان وقت کسی که گرتی که بتا گران معفی و چی به وام معفا بینه جی لیش خیلی وی بتا گران جی جبو برزو جلان کوتي معنا حتى صاحبة قرتيجه هيدا به ما بتا جرانج الجوري بيمان النامنتوي دولتها ترك مجبورة في جزايا جهولي راكه اب جزا بپیکنا قد هکرنا işkence کسی یعنی لگوری بریار دادگاه مافی مروانی اروپا سال 2014 دجبو برزو جلاش خواه بریار دایه اف لگوری وی بریار دولتا ترک مجبور زاگونی خواه بگهرینه اف زاگون کو ریا آزادی فیزیکی دکاله ریا آزادی فیزیکی وقت که اف زاگون نره گوهارتن لی ویده میده دجارا گاوا پیشی گاوا یکمی دولتا ترک پیشی لگوری زاگونا خوشی مجبوره وی ترجیتش خولی راکه بله باشه یادنیجی مثلا هاتا ما فی مروانی اروپایی 10 سال بری 2014 گفت گرگ ما فی هویه بداین
و کسی کو مبتا جزان وان جزای مبتا گران وان هاتی برین دبی ادی پشتی 25 سال شده ما فی هویه بدای کو بین بردان آنگو با وکی فیزیکی آزاد بود لباس 10 سال در باز بون حکومت جی ترک زاگون نگوارتن هر وها دادگاه ما فين أوروباي دادگاه ما فين رومانيا أوروباي أنجي كونسي أوروباي جي زيادة زختك لسر تركيا نكر دبيال دادگاه ما فين روما چوقاس برياري خود شوبينه چوقاسي ينكو برياري بيكنين زختال واندكه چوقاسي وان سربست برده ویگا دادگاه مافی مروج عالی مافی هیویه و نتنج ترکیه محکوم کریه دولتین اروپای دنجی وک دولت دنجی محکوم کریه و اف دولت گاواویت نه زاگونه خو گوهارتنه یاج بدفاکتو مبتا گران راکر جهولی راکرنه شخو لگوری بریارا دادگاه مافی مروجی ریا آزادی بونه یعنی عالی مافی هیویه و دبی پیشی اف تبيريج علي زاغوني بالدجور تريفكي او بشتي فيت دفاكتو دي سافيكي بدفاكتو جيت استانجي در نخي هم زاغوني تدا اف ما فهبه هم جي اف زاغون غاوا دمشت بدفاكتو جي استانجي در نخي او تكسا حتى بن في جزاي دبه تبان كسا بن تجي تدا نهيلي اف بريات بصبر في تي في معنا يوش بو هركز يم كانوا سا ايزاح بكن او دولتي پشتی ویز بریار کوهاتنا محکوم کرنج عالی دادگاه معفی مروان و بریارش مشاندنه و زاگونه خو گوهرتنه یا جب دفاقتو گوهرتنه لدولتا ترک جوی عالی و تگاوه کی ناویتیه پشتی دادگاه معفی مروان یا آوروپا وزیر Bakanlar Komitesi, Vezir Komiteya Konsey Avrupa heye, Vezir Komiteya Konsey Avrupa şu erkavi evku devlette bişopine van bir yaratine ciyan nayneci. Jvi ali ve 2015 ve ev bir yaraj ali mafi heviye ve roje ve komitede. Le komitej ali Türkiye ve erkavi nayneci. Hatta ve civina davi, civina ilone sala davi. تعلق کردن سالک دان ترکیه گوتن حتی سالک یمی بشوپین او بریار باشه از دوسا شیروات کم حقوق ناز لب او بریاره که 10 سال درن کاتیه جوی آنی وش بله 10 سال درنگ جمره کمته اره ابجی راسته حتی آنها نشوپاندن چما سال داوید می بشوپین اره بگد او کمیته جی مجبوره پیشی کو جبو کو زخته کی بده جبو کو معیده کی بده دولت مجبوره پیشی وقت بده حتی ویگا لسر وی ارکا خو نشخولاندیه لسر وی زخته خو نشخولاندیه ویگا وی جوینا داوید هنو دست پیکر کو بشخولینه جوی علی هم دکارم بشم بریاره که باشه لی ام کریزا معفی مروفا نتنج بو دولتا ترک و نتنج بو کنسey Avrupa'yı جبو نتوی یک بویجی وگاش علی معفی مروفا و به 100 ساله ده کریزه که ev سازی ناو نتوی دادگاه ناو نتوی ارکاخه نایننجی علی دولتا ترک و جوسانه اوج علی و بریاره معفی هیویه و ارش بو و بریاره پرسکریکا یکمین Aslında yekemiş bu devlette Türk ev bir yer peşi bu brezo calan hatiye. Pelameş iş xo gav navejin yani. Evvelin nam gav persekin. Enha 10 sal der basbu و gelek şart mercihatin guartin hem de ali siyasi hem de ali hukuki hem de ali da xwazin gelan deji hem de bilin ku 2 sal gelek kurt laqadan tenine gelek kurt dosen kurdan o edi gelek Türkiye jive gelek xwaz gelek Rusya tanaviji دبیجن لازمه که ربره گلی کرد ربره اپلاجران آزاد بده. شرط مرج بود کن هاتنا واکرن. جبر کوی گلی ترکیه بیکر آماده. تما کود پیواجوی 2013 2015 ده تما کود لحمو حرمین ترکیه باجارن ترکیه جیبین هاتن دارستن سری هشته گوتن ام دخوازم گاون آشتیانه گاون این چهار سری دموکراتیک بنابیدن. امکان بنا جیو کی شرط انجبنا مافیا هیوی بداین هاتی آماده کردن بین زمان. بله امدکارن تنه از دخوازم سر ویب سکنم یعنی معفی هیویه نه معفی کی جبو مذاکره ام بک معفی کی بازاری. معفی هیویه گره امزانه بن کو اف جبو کو ام بحثا مذاکره که دموکراتیک بکن پیشی برام بمحاطب يعني پیشیش عالی گله کرد اوج عالی رهبر گله کرد و اف محور جی. جبو وی معفی زاگون وره گوهارتن کو ام دکاره بن بیجن
vega derfet heye em müzakere ka demokratik bikin. Yani mafeki demokratik, mafeki civaki, mafeki insani, mafeki hukuki, mafeki revayı. Erib ev mehd bine siywana qadaxakirna işkenceye de hatiye danîn. O ev qadaxakirna işkenceye de tiş şart û merç nayê qabûl kirin. Net şer de, net rewşa awarte de, net rewşeka din de qadaxakirna işkenceyê destê dewleta nikare were bin pê kirin. O dewlet tev ji bin vê sîwana qadaxakirna işkenceyê de mecbûrin zagonê xwe biguherînin. Ji vî alî ve jî yani em dikarin bêjin em ne ji bû bazariya mafên hêviyê dikin. Em dibên ji bo müzakereyeka demokratîk bibe mümkün pêşî û mecbûrin zagonê xwe biguherînin û vê mafê derfeta vê mafê zagonê de cî bigire. Baş wexta ku em li vê alî hukukî binerin. Yani hûn qala işkence dikin mafê Brez Öcalan hatî bin pêkirin û işkencelê hatî kirin. Wê demê kesê ku ev işkence kirin jî lazim e bên darizandin û lazim hesabê vêkê bidin. Em dikarin bêjin alî hukukî de gerek ev pêvajo pêş bikeve. Şxwe vêga bin muhabbeta giran de wezîrên dadê îstatîstîk me re parve nake lê hinek civîna de mecbûr man civînên navnetewî de behsa qala hinek îstatîstîka kirin dûr de li gorî hesabê me ji zêdeyî 4000 kes muhabbeta giran standiye. O ev zêdeyî 4000 kesî zehfî wan jî em zanin ku girtiyên Kurdin xortê di wextê qedexekirina wextê qedexê de 2015-16 li Cizîrê li Sûrê gencên ku xortên ku li wan li Sûrê ciyê qedexekirine hatiye girtin li Cizîrê sêvîn hatiye girtin ew genç ew xort tev muhabbeta giran standin. Şxwe bi fîzîkî jî işkence dîtin. Ji xeynî wê işkenceya fîzîkî jî muhabbeta giran standin. Yani em dikarin bêjin 4000 kesî zehftir muhabbeta giran ceza standine û ev jî ji bo dê mana ku ji bo 4000 kesî zehftir dewleta Tirk qedexekirina işkenceyê bin pê dike ji holê radike. Baş e. Raya vê jî yani derfeta vê jî dewleta Tirk li ser çi meşru kiriye ji bo civaka xwe jî ji bo siyaseta xwe jî li ser navê Birêz Öcalan raya vê vekiriye. Em mecbûrin vê bibînin. Yani parestina mafê Birêz Öcalan tê mana parestina mafê girtîgeha tev, girtiya tev yani. Belê. Baş e. Niha di rojên dewî de qala mevzuatê tê kirin. Yani tê gotin ku gerek Birêz Öcalan bi dîmen برای جرای گشتر پیامه کی بده لبنده بکود پازده مهده پیامه بده لی اب ها تعلق کردن هیچی کنگی بده تام نه تیزرال کردن بس وزیر داده یلماس توش دبیجه اب لدیجی موضوعاتی کو ربر اجلان به دیمن پیامه کی بده باشه گلو اب تجربه چه قاصد گویی موضوعاتی يعني اب قدخين مالباتن قدخين سر بارزان ايه هذيتني شو قاسي يقول موضوعاتي حتى انها شو قاس موضوعاتي بكارانين كو انها موضوعاتي وكي ارسنج بينا يعني اب هم بيا شو شروع بدكن Vega demek annez de netewi yekbûyî biryarda got derhal rêya komîteya mafê mirovan netewi yekbûyî li ser lêdana parêzerê Birêz Öcalan biryarda got û mafê Birêz Öcalan bin pê dikin û derhal û riya hevdîtinê û mecbûrin derhal wê riyê vekin. O demek annez de komîteya li dijî işkenceyê dibin sîwana netew yekbûyî dîsa rapora xwe de jî di biryarê xwe de jî yek bi yek navê wan nivisan girtiyên îmralî û Birêz Öcalan yek bi yek navê wan nivisan got mecbûrin derhal riya hevdîtinê vekin. Yani dewleta Tirk bi devê ew saziyê ku em naecbînin ew saziyê ku em dibên erka xwe nayînin jî bi destê xwe bi wan saziya rê vekir ku ew sazî biryar bistînin ji bo ku riya hevdîtinê vebe. Ji vî alî ve dewleta Tirk net yani alî tecîtê ve mesele ne tene peymanên navnetewî vêga heman demê de kîjan zagon li Tirkiyeyê derbas dibe li gorî van zagoner zagonî ji bo girtîgeha dewleta Tirk ji alî îmraliyê ve van zagona tev bin pê dike. Berê digot qoster xirabiye şert û mercî hewayê ne guncavin vêga jî dibe cezayê dîsîplînê heye.
لیانی زاگونه نتوی دجی نام نتوی دجی درفت تنت تجبو گرتیه کی بدور جزای دیسیپلینه بده جزای دیسیپلینه جبو یعنی خوش بو عالی جزای حجره زاگونه نام نتوی دقیقه دخیش 15 روزه زیده تر کسی که نکاری جزای حجره بده او ت جزای حجره بده کسی جی او کسی گرتیگه ده دیسا کد حجره ده بجی حجره خود بجی معفی هی هفدیتنا مالباتا خود و معفی هی هفدیتنا پارزری خوشی هفدیتنه بوان چیکه جوی عالی و دولتا ترک زاگونه خوشی بین پیدکه و پیمان نام نتویجی بین پیدکه یعنی پیشی کد خوازه بحثا موضوعات بکه موضوعاتش عالی پیام دیمنه و آستانگی در نخه اری از وگان نکارم بیجم لوی خالد اف لگوری وی خالد دیمن برایزو جلان دکاره پیاما خواب دیمن نشان بده لی ام دکاره لسر موضوعات شیروه بکن و ریا وی پیامه بکن او درفت هیه لی یعنی از دکاره وگان خال بخال بیجم دولتا ترک کیجا خالا لإمرالیه بپکریه موضوعاتا خواه وان نمشان دیه يعني حتى ها يك كو موضوعات برچاوان نگرو و بين بيبكي شنو شو ذي كاربيج بربيكي موضوعات بين بيبكي خاصة الموضوعات نيلورتي موضوع شخول يعني الرجيم إمرالي رجيم كا أوارته روجا پیشی و حتی ای رژیم که آورده لدمه داوی اندی او رژیم بیه این کومونیکادو کو ام ت خبر ایمرالی ناستین وگا ام بحثا معفی برزو جلان دکن لی ام شیروه چا بکم فرازی ام دکن ام نزانن چند ساعت درته هجره خود درته ام نزانن گرتیه دن چقدر بینه چونکی در فتنه کو ام جه خبر بستینن تا آگاهی جه بستینن باشه هری داوی جبنا چهار سری پیش بکوین و بانک ربر عبدالله جلال دما کو برچوان بگیریم جبو کو گابن چهار سری بنابتن لازم ترکیه چی بکه داری حقوقی ده داری حقوقی ده جارا یکم زاگونه خو مجبوره بمشینه ریا و تجیت را شولی را که ریا دیمنا ریا پیامه دیمنا جیوه که ریا هفدیتنا جیوه که گاوا دویمین و نه دویمین اما دمکا نزده زاگونه خب بگهرینه و ریا معفی هیویه وکه و ریا معفی هیویه نت تنب زاگونه خو وکه از دخوازم بیال ده هشیار بکم که آلی دفاکتو جی زاگونه خود درفت نهیله که جبو دما یعنی جبو پیش روژه ده ام گرا ام هشیار بن کو دولتا ترک زاگونه که وسط در نخه که روژه کی دفاکتو جی وان آزادیا آستانگی در نخش علی زاگونه و وان زاگونه بگهرینه ریا معفی هیویه وکه او يعني شخوا قبول كرنا يعني فرميجي قبول بكن كو شالي مذاكره ديمقراطيك او شالي اشتيه و قال كرد به ريبر بريزو جلانه او محاتب بريزو جلانه ريا اشتيه جريا مذاكره ديمقراطيك شي جي امراليش بريزو جلان در باست به بله ام گلش پاس کن حوال رنگی سپاس خوش قوت بجوره بله تماشاگران هجا برنامه مجار میوان اقدام مپاست حوالا می پاریزر رنگین ارگول امسر مجارا مافی هبیه دیسا هر وها به واژه ایمرالیه و تجهیز کوته مشاندن شرط مرجان هی و هر وها موضوعات کوته نقاش کردن مسر بافون ام گشتن داویا برنامه خو حتی جرگنی دمین بخیر و خوشیله دم خوش